Sajisian pat ngipta subhai pi baro shagani ka channel ko jungi bat hakani ka video in pay ikini ki post ki brang shulat mai. Subscribe ikani ka channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga blon. Phila ban follow ru ya ka Instagram account ko jungi. Ya kini ki post lapalaj da ka ICAR dan ka Indian Council of Agricultural Research Northeast Region mentau benai arajar pasau. Ki keteng jungi ki post ki longkum ne. Young Professional Administration but Young Professional Finance and Account. Kelas date dan neka tarik ke bekado bapilaban submit iki applications kedeho alpasau tarik benai Disember arajar pasau. Ya ke post Young Professional Administration ke belai ke way ke age limit dan neka kerta ke beredo kedeho apoi senam bat ke bahedo kedeho sapusan senam. Ke salary dan neka telok kedeho lai po jarak si benai bak educational qualification kalong kumne. Peladi ben pendap ya ke graduation hakano ke subject Pap hidi benyok minimum 100% marks naka recognize university leni college. Pap hidi bendan minimum 6 experience haka feel ke behap. Kin ham I preference ki candidates ki betib hash pangki IT applications, virtual meeting platforms, padru ki badan ki computer skills kum haka Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tali bat ki way. Ya ke post Young Professional Finance and Account ke belai ke way ke age limit leni ke keta ke beredo ke day apoi senam maka bahedo ke day sapusan senam. Ke salary leni ke telop ke day lepo jarak sibnai bak educational qualification ke longkup ne. Peladi ben pendap ya ke BCom leni BBA leni BBS bab hidi benyo 100% marks nak recognize university leni college bab hidi bendan minimum 6 experience haka feel ke bayahap. Kin ham I preference ki candidates ki betib hash pangki IT applications, virtual meeting platforms, padru ki badan ki computer skills kum haka Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tali bat ki way. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ya kini ki post pihak ban pendap ya ke application form. Bagi kini ke application form pihak banyo hapo ka official notification. Bagi ya ke link jangan ke official notification ngala ay po description jangan ke video. Tapi ada ban pendap ya ke application form pihak ban send jangan ke email recruitmentcell.icarneh@gmail.com. Syuaka apsau trek benai Disember arajar apsau. Pihak ban pa ya ke application form badru kiwi documents ke jongpi bad ke ka passport size dur ke jongpi. Syau director ICAR RC for NEH region umyam.